Bawa. Eti nje atuae wangange jukne tumito yok tondo moni salo 0.0. Sida FM. Hallelujah. Ay. Mari
Wow, ilusingolo nlojo papa mari kinole Amos Shangi nyoita bakiyo kana lishara legani ora atomoni uni ware oisha. Ena vita shisongwan enta degenya erishara esilingi yerobati adukoya ino shinye simu alimaji gaje Eseriani Emurua ni ti siboleng wala nini ngoni lesida FM esiligaji sire ntino ibogeni ti ngira tumi yota na ganye nkolongi duta ata ngira tumi yoto Emurua na pasha ngira tumi yoto kaunti ni na pasha ngira tumi yoka tongo ito ina pasha tenete ngiresheni Esida FM agri tomon enarishata eselenge Esida FM di county Samburu Marsabit Laikipia Baringo Lubore County Olke jodote county na rakorese sana lunga te www.sidafm.co.ke hagiri tomon enarishata eselenge Esida FM tosho simu toli maje gaje Eseriani Emurua ti na kakwingiraje kipe kile Mario mirashu sana bishana enda matenolo Jumatano WCW en kolongo anda dignity gramo kuni wala baliari elari longal snere utikitam uwari asungwan na ishelde ganiora tomonuni okuni joisha anabeta shisungwan entade kenya ne kutosho simu tolimaje gaje Eseriani Emurua ni tijana kenya enkolongi dutata haitoksiala kaka musimu ina tolaini tershani miado kaka waraga tineja agra kali kincherajo kiata lemari likretito le Duncan aleka ken punte le marelo le punte ligire totenia ba edan kan kingrado la ajo kegra keye bile sibitali hailep kegra ya ba kegra ninye kegra ya bakte sibitali MOI teaching and referral hospital ninye gra ya baktel dore tine kingra umuno ajo mato nyokarit ele mari ore na longe Jumatano enkolongo nkagolok oloshole ma koloni dolta jogera sokoni kumo koleng no panta dukoya hilo to sokoni era ina kitito kinito sokoni ilo to yala simba kumo koleng kera lege tildo kana lo la kideba kegra kesi show agra umunere rajo maro nyokarit ele mari terishata eselenge te Esida FM tenolong meraba sana bishana endama agra ka umonu ropieni na bayange uniake agra umonu ajo maronyok aitake tenikintakin keuni tenarishata eselenge na asholeng na kimayana nkai pokenga ilola laita unta uye shilingi enda 1,000 enda ungeuni enda wenchata enda unye 500 enda shilingi 50 enda shilingi 100 negi mayana nkai nikilapo niki nekurena rishata eselenge te Esida FM tenolonge Jumatano agra umununke uniake maronyoka aitake lemari temerabai ake eonke uniake maronyoka aitake 3,000 tenikitum 3,000 enarishata eselenge na keako haita samba emanoling tenolonge Jumatano nekore nampa inikipikita lelongoreta lang entoki nabene niata tipika akeyie tipika nekimayian enkai nimidol enaa kekiti kake tipika akeyie niomonoki sii tenkaraki orkishiunye kipikita kuna ampari ormosori napishana naudo ile uni nabo napishana ong'wan uni 0796 31 77 43 tenibing na nampari nitau enkarna najo Duncan leka Keny punti 0796 31 77 43 tipika orng'ore lino tipika shilingi 20 shilingi 50 100 200 500 800 enkalifu tipika nye nkeek are ata indim ninye atipika nkeek are neeku enchata ake king'oru nikibaya ina target 3,000 nikingira aing'oru tena rishata eselengei te Esida FM tonyua tipika orng'ole lino na ore teniaba ele mari kirinkitishini Esida FM nekishukoki enashe sapuk oleng tonena ropiyiani ningira aitaki ele mari ore laini nemolooshi mintoki awosh ore laini na lolopeny ole ormarei lo le punti nimikiata ilo rusa liking'amunye olaini
lolopeny kake pekishukoki ake ntae enashe tenkaraki iropiyiani ningira aitaki ele marei. Shomo yiok erishata oleng lekenya ara 17 pitasho song'uan entadekenya aibung isimui natii olaini ilimu ajo kejo Eseriani Emurua nitii naa kakwa ingira ajoki pekiriamari omitasho saa 7 endama. Aibung isimui aimaa irkiliku lengut te Facebook live. Madolta iltung'anak kumok oleng loosujita yiok netii Facebook live, kitii Sidai FM Ong'ani Ng'ejuk live, kitii Sidai TV live, kitii akeyie nkoitoi kumok oleng. Twitter kitii live. Akeyie shomo ilo atum iyiok tino oitoi katukul. Tipika irkiliku linonok inewueji naa kalo alo aisum terishata nemiado. Naa ore alo aibung isimui natii tenebo aimaa irkiliku agira aanyu irng'oreta logira aimu ilo aini lilo marei lolepunti. Adolta ajo iteru iltung'anak aapik irkumok oleng. Itera irkiliku le M-Pesa ajing'u katukul. Tonyua ntau orng'ore lino. Mincho king'uari taata tenaolong tena rishata eselenkei ntau enkiti toki naba enaa eniata naa ekimayian Enkai katukul katukul. Sidai FM alo. Sidai FM. Kaatumito. Ipo oleng. Keja Nkoilale. Sidai. Hello? Sidai FM alo. Anjala. Ipo oleng Anjala Buriat. Ipo oleng. Yes, ndebo dirmasa de select salon marra nyo ngwa nyanda Emurua Munanda. Keja Munanta. Alika jogi kete Emurua Munanda. Beni mo lai bagi alika njana ini tu dole shida ngwa ngole. Bela maga kito luga le naro. Meshita tokuna sai kake ketii enchan akeyie. Kasipa. Ipi. Dona dume bodo kulone zeru Mairiamari. Impotu. Zeru nyama Mairiamari bodo lendege. Ko na jini kalone. Na mwasi ni nyana jini kono ngeli sa Intijingu. Okaya na mama na duwe na lige bogen. Ko lingi buse na duwe na lige bogen. Pero Mairiamari alafu Anjala Buriat. Ike kuana dikula beronda rigi na saba. Ini ngaja. Ike kuana rigi na saba na. Emurua na kena kali anak tu Lorgorian deh. Lorgorian. Lorgorian. Anjala metu alun sabo. Kagira luru. Aje. Emurua na aku. Nolong lu apa shura ngana ko jamar ragi orang panjangnya na belai terau. Eloshi loikisome finye solo nginyara. Dikira itu lo nginyara itu lo pulangnya no nanti aja nolong ngana lagi na tadi ni. Na ingista nolong. Aje kira itu semua nolong gitu sama desa ini. Kamu dia kan Yo tunggu jama. Nolong alu jinati. Mau nolong tunggu dalam jatuh lagi. Asingole lengai. La pangita mo ine lo Yesu lai. Rojo Yesu le sawa. Na bodia masa jasa el kalal marra kadang banyak na Emurua Munanda lapu. Ali masa di bot marah lo bodia. Haya sholeng Sidai FM alo. Kaatumito. Anjala. Ipo oleng. Mama jana dinara na kuweki lai. Keja kilae. Sidai oleng meni ngorogi. Kino raki bad. Eba endawo ndayiwake kolo Mairiamari. Tayiwake. Ayiwake ngera ine yediene. Tende tanganga ngole kiti. Tende bo ngana chera ine. Njiga pokin. Tende bo makati pokin le Sidai FM na pokin Mairiamari Anjala. Aya sholeng Sidai FM alo. Anjala. Sholeng. Ipo oleng. Mama nao ya kunya na kuya mtengwa. Keja mutengwar. Sidai mtengwa. Ya dele Sidai. Anjana manda dublia. Kana bedi jengula. Intijingu. Apa ini jenguk dana semuanya. Dale salema pasarena. Aman dan tema. Mama nasiwa dele Sidai. Almari lagi mama bogen. Almari lagi jari lagi. Jadi bagina dia mari Anjala. Aya sholeng. Tadi intinya bila dia. Eti oldioi keserian pi. Bila lagi baca ayo mama nao. Aya sholeng Sidai FM alo. Anjala. Mana? Iko. Hello. Hello kaatumito. Anjala. Iko. Itosho simu tolimu ajo kejo Eseriani Emurua nitii naa kakwingira ajoki pekiriamari omitasho saa 7 endama enkitesheni Sidai FM enani oshunye simu
Adolta irkiliku lenkoitoi Facebook live ajo kegira ajing'u tenkoitoi sidai oleng naa kayieu ake naimaa irkuti paatumoki aishoo sinkolioitin lotii olaini paashukunye ashukoki enashe iltung'anak loogira aaret ormarei lolepunti iltung'anak loogira aitau irng'ureta lenye egira aimunyie kuna ampari aang'or ele marei lolepunti tormosori 796 0796 317743 namba nana ningira aimunyie orng'ore lino aing'or ele marei lolepunti teniaba Duncan lekake logira ang'amaa embaare tesipitali Moi Teaching and Referral te Eldoret. Adolta Mopore Junior itejo ninye watching live from Moita nejo ng'ona Masai pookin meshomo amu Kenyu imekulikucha kitambo. Adolta JS Lekoipa watching live from Loita Kien Philemon Temurua Ngarbolok Eseriani Emurua Nero Monana Masai pookin Mairiamari tena rishata eselenge. Adolta Eriko yule mmoja watching live at Kilgoris Temurua Osagararam. Adolta tenebo sinye Ben Junior Topisia watching live. Lalo logira asujore nkurie watching live tena saa katukul. Nili iltung'anak la ore egira iltung'anak airru irng'ureta lenye egira aing'ang'ana 0718 mintoki awosh esimu tonyua arriu orng'ore lino teret ele marei katukul. Itoosho ena simu tenakata eeta 12 missed calls naa ninonok ake openy. Tonyua teret ele marei lolepunti pitumoki nemitumoki yie tenkolong eduo taata nchoo iltung'anak erishata metonyua ninche aaret ele marei lolepunti katukul. Adolta Elijah Leshan watching live from Nairobi. Thank you so much Jacob Monique watching live from Parkarara hadi tamati najoki na Masai pookin Mairiamari tenebo round 1 mpaka saa 7 Felix Mona nejo Anji Murieta opita dienda supa oleng ati Ildamat Kajiado Central ati nanu najoki naa kulo Mairiamari Mary Sikau Heli Chep Pulei Evelyn Somoire Loisa Patoti Eric Tomanga Ben mainining'o Sidai FM. Thank you so much. Roroki iltung'anak le Kajiado Central Ildamat Kajiado Town. Adolta Emmanuel Ngoria Mpai nejo live tolduka lenkare Narok najo ng'ona Masai pookin tenebo entomononi ai Mama Nase. Thank you so much. Adolta Kiputa Godfrey Lian following from Esai area nejo ng'ona Masai pookin olosho lema bila kusahau Kiputa family popote walipo wote waingie wakiwa Esai area na mafans wote wa Sidai FM najo pookin Mairiamari tenebo wa Anja upita dio Jemo Timorijo all day from Akirisia Outer pamoja hadi tamati. Adolta Kien Kiserema nejo watching live from Intulele Kesidai pia Namurua atua ati Intulele Lario Sabuko leng najo ng'ona kulo Mairiamari Benson Kiserema na Edward Letepa Ngilasi na Dominic Kiserema na Benson Keshe. Thank you so much Benjamin Kinyamal Temuro listen to base. Good morning Nero Monana Masai pookin Mairiamari tena rishata esilinge yadi tamati. Nejo Senior Kilikoelesha Diazo Prince Shedi nejo watching live from Lorgorian. Thank you so much Kato nejo Kutuk Kumekuraro nejo watching live from Tameji Massive Maxon Kilmorgo nejo hi Angela Kliana tuko ndani nejo ng'ona pookin Mairiamari Sylvia Ene Maxon Blackie Enoch Samuel Dan Samdan kan James nejo waingie ndani ya show hadi tamati. Patrick Pato Ngeti watching live from Hildoli Show. Kilikule ngure Facebook kikumok oleng irkiliku ngure Facebook logira ajing'u tena rishata eselengei te Sidai FM. Nadolta ajo keeta irkiliku le biashara tookuna saai ang'as irkiliku le biashara paashukunye terishata nemiado. Olainining'oni era olairemoni lorpaek mekure duo itum asara nena ewalata nabiko enyamali pookin enyaru tolchamba lino lorpaek. Nelo olchani sidai aisul te pookin oji Mahindra 537.5 SE wing'ua enkampuni e Kena Agro Suppliers Limited. Ore ele shani neishiaa niwosh olchamba lino lorpaek etubulu enyaru aaku enombenek are ompaka mbenek nara uni neishiaa sii niwosh ele shani olchamba lino erebuk enkop naa kiar enyaru ompukunot pookin nemetoki abulu tukul tolchamba lino tiatua lapaitin ong'wan ompaka lapaitin ile. Ore litai nara 20 enkare neishiaa nipik milimitani nara 100 ele shani. Itum ele shani oji Mahindra tekuna kiririkinot nusu elita nabo elita 5 olitai nara 20.
Itum siro waiting pokin emriaki ikilol champai a agrofert pokin nekraniki. Teni yeu ni yulong kumok. Trosoki ben olokwikai. Turmusuri na abisena. Nabonabo. Isyet ormusuri. Ille are imetungwan. Arashwai washoki Frank. Turmusuri na abisena. Ormusuri ungwan ille imet. Ormusuri na bo. Ille uni. Samburu County. Kita bautua. Abologi Sida FM. Mundo moni na audo on audo. Modega isubati mitabayorore bitwenike ayano tungani benito le diamani yamuyo bakoroye o tebeki siniga amule jagata yegegene biturogi biturogi akwelele kidoye imigo malingita hai bekoroyu ya sinengai bekagule nemangakata bekageni kwamandelemu aibo Waje komi baby dikangai injole kwanani bigodi so me unye mukwenye natimba moki yana nadamuni yandolia do itajugo apa wadega yekishui ole kana di sense ijo sense Kanye kanaka kito ishoki Mwende gaida nabae Kore gwana Neji Muhammad Ebe yolo tumoro Yanga jole gwana Ne Kwenike Ega tungani Teni dole diana mani Ya mumi yoga kurogi Wote mebagi Silikai Amule jagata yegegene biturogi biturogi akwelele kidoye imigo malingita hai bekoroyu ya sinengai bekagule nemangakata bekageni kwamandelemu Olengwanani hama keida shodungani Sida FM Nyama wale jero daulene lejo gamai ba Sida FM Kala munano amuge yolo
nena babo gidi na derele naga ye ujo modeka yawani jo inje shobo gidi ingela negito bila kidiambata ejogini dasa modeka inje nena babo gidi imitongo togi bigwenike Usingolele Steven Lekene lojo migwenike aikata migwenike kegwenike walchato ultireno luti nkimani nyeta bagiyo kanari chata aldekani wara isiet ongor pe abaya samiet entade kenya richara estelenge ide sida FM ningira unyusimu alimaje keje Eseriani Emurua na akakwingira jikipekira mari umita show sana apishana endama tena richara estelenge adolta lore rito ormarei lole ormarei lole punti katokol na kaiwena shuko kintaya na shit ankarake itoningo girara na aning niningajo ke shakino niretele mare ningira itau orongoret lino na tolio na yajo kingira ayngoro mpisa ya na baya ke ye ke kuni 3000 ingiri ngoro tena rishara eselengi kaina shuko ngita na shepa rumo gishonde lomon lobon taduko ya toloshole Kenya oteseu unalolonga. Thank you so much Asholeng Elizabeth Muna Asholeng enonkai pokira tankaraki orngore lino lirera waka elamari adolta sininye le tamayan le intamaga. Thank you so much. May God bless you. Sana. Lucy Gilisho. Asholeng migrama yanankai nikiboniki. Adolda Sylvia Kulet. Thank you so much. May God bless you. Gira dongana kaita urubi yani. Nzito. Nakuso Kirionki. Thank you so much. Migrama yanankai nikiboniki. Katoko nditi. Adolda senye. Nditi Koriata. Thank you so much migrama yanankai tankarake ilonguret lingira itaki elamari ore tongana kulie ore gra shuko tongana gana shet tankarake sidina sida na gra retor mara lo lepunti ningira ye endelea aidaile simu awosho line lemeshagino nege ngamuta basali maronyogdo asojo shiriena naju ore line na bebe kake mpesa message mindoki awosh meshakino ni oshite line toltungana lo oshite line amu tungana ware dinyanga lo gara iranyamale line oshita basali mindoki awosho line ore line 0796 31 77 43 kia wangata na jononko kwa punti ninye bikira ngore lino nege mayana nkai tankarake ina adolta sinye Lea Dikir. Thank you so much migrama yanankai nikiboniki tankarake longore lino lintaka elamari lole punti tenolong narishata eselenge maronyoka abodukuya ingirare lamari na kashiko gintaya na shete rishara ni miadol degani ora miet ongor pe abaya sa miet enta degenye kolonge Jumatano ndare ginitikita mokuni olaba liare elari lonka lisnero tikitam ware kakora getinija lobon tadukuya tolosho de Kenya otong kopiangor Masai ne ginta yule ne baya saya ila saa 6 na gele molomon charajo sabu Kenya mali na gra ay mal tungana kle murua on ekara tanangunye orkejo lon ngaya net la kolongi ngwan do data etonake tanangunye ne melangayo katokol torgulio mon ne le molomon chere ajore tena ore tenero kerengele narok ne minie ne imaiti kulikinur kumo koleng etinya maltin o masa mine masenye tolduka na inyalenkare ol biasharani le net le narok town ne bosi enkidinga na robikoko tenkolonge ngole tepa na petumi enchana rasha oleng torgulio monele mulomon ninchere ajo itwe shebagino irbayani kichwa ko ingwa wadon melili orkilikuai onoto esojo para ninye na baye atabarana enkangor bunke le moi kwa peka untianaro kolanyi timo italel olekenda lotienge sholori kale governor ejito etona kereshu mirejo tenkuto Kenya tena keseba ajo etagoro aba ina lototo
olelo tasati le ward or melili torkuliomon orkolekai kumok kitumore lasralo lomon tenebaya saile asa sitendama kintayiolo lomon oponta dukuya tolosho le Kenya ore seuseu nalolonga ituneja ngamusimu ina bayare na ati olaini tenebo si aimar kilikole nkore Facebook live tenebo sidai fan page limwaje keje Eseriani Emurua niti Sidai FM alo ilo eu poa sana Yena binabio kuni amwisho moyo gari sharaka tukol Asholeng Aya Asholeng Endama Sidai yoye Sidai FM alo Elo Sidai FM Iboleng Kijasi toka Na binabio kuni Ndiga boken Aya Asholeng Tosho simu tolimwaje keje Eseriani Emurua nitina ka kuingira jikipe kiria mare yo gari shataka tokol dagani ora kuni dagani ora ware ongor pe baya summit tikilegole nkuri Facebook adolta Ben Belirion kamumpo shineje Emurua enye mapashi live sujira katokol Musa Saningo Moses from Logorian town Sidai Emurua katokol Enkirobi esabok nigi joki yankayana nigi chankayana sheta po kinajo gina kulobe kiria mare tenbo kushikisho yantu kero lieram tolian mapore junior on titan kiresheni. Thank you so much adolta signori kilikuwa ile nyele Fred Kuisane je watching live neje Lian Kiputa flowing from Esai neje ngona pokin pegiri ya mari hadi tamati kiparu saitoti Isaac Tombo Kishi Kericho ndogo na gina wala pegiri ya mari Laban ole Kilasi nongo kwa sopia leteipa na Saroni endamana Mayana Musa Saningo watching live from Logorian town Eseriani Emurua katokol Jack Munka. Thank you so much neje Migori stage niko ndani kama kawa Ronebor kilikuwa ile Shadrack Waramata Sholeng tenebo Jack, thank you so much Leyan Kiputa Sholeng Vivian Sere neje good morning eneje wadau following from Olashapani Asholeng Masi na Shipai Mark me present from Narok town neje people waingie ndani. Thank you so much neje Talal ele Kulal neje watching live from Samburu County and ready for tamati nerogin ilma pokin ilankop na lulonga nesulake loti idia shoto lodoke jek Sholeng Laban Kose neje mambo vipi tenebo Angela watching live from ngana yetu kondani kama kawa neje ngana poki Vivian Sere Joy Kirore Vivian orkoleka kumoka Sholeng Miriam Soina. Thank you so much Shadrack Dapash Sholeng tenebo sinye ene Alex thank you so much Lilian Ngoshoi. Thank you so much Sampisha Tikan. Thank you so much ankara kile lokeleko lenko joi Facebook live kashugunye tolega ne kote oti dukoya aloto edogia imala lokeleko lengo de Facebook live tenebo si lengo joi Facebook fan page Sidai FM wangan jukili mwaje gaje Eseriani Emurua niti kai kishugunye terishata all the hadlan kai jinkitati kiburano ni turigiro panchala muriet Omira sho sana abishene ndama nero nakagire dadamu aja na shukunye kibonusha na shile lopogolo grade tele mari lole punti ngara ki Duncan na were don tripang tengite sheni kai wane dadamu elegi Duncan Embuku orgalatia ematwele urkereri lenye liare na junchere endari rugnoto lolan wale kai amotena intabaya ya ngiranapat Kristo wala nini ngonilang kiwo monito ormarilo le punti eretoto tangara kyorbanoti lenye watamuya terisharanado olarin waranyet ekejang karnenye Duncan lekaken punti eraba kiro hospitalini na pasha neba kira na rishata te hospitali Intijingu enit farol te Eldoret raba yebi sunit miet negira ponari ananka ken reto wala she lengtengai
kiomoni yapire telemarei tenkiri toki nikiramayani Enkai eimu kuna ambari ormosori naapishana naudo ile uni nabo naapishana Oonguan uni 0796 317743 kimayani Enkai tenkaraki eretoto ino. Kidolta ajo kegira bill aponari katukol neeku enashukunye naldushonda enashe tenkaraki lelo pooki logira aret telemarei alolie punti tini abedan kaleka keny punti ormosori naapishana naudo ile uni nabo naapishana Oonguan uni 0796 31 77 43 tonyo atipo orng'ore lino ilaini na ekimayian Enkai nikilaponiki katukol tenito ning'akeyie ele toilo tonyo atipika nekimayian Enkai tenkaraki ina litonyua aitaki ele marei tolelo looshito laini nintoki awosh ilaini ore ilaini naa ole M-Pesa kashukunye terishata nemeedo terishata olderrat lenkaji enkitati. Beru engito balai banani osikasi dai ito monama yelo aman alanyegeleshi leme yolo ajo engurumele muju binasagi esto de guanani ena babongi atasama yadumunye ole bananyalo etemboro nabi ejeliyo ninye nesaizo ole wakake yerudugedo emburenge tongo bitwenike akani tenidole nyamani yamumiyo batologie nemebangi silika amune nyata sama yemuyegene abitulogi tolika ambelele kidoye imizuma lengeza hai bigoroyu ya sinangai ndabule nebakala ngiyoye chikongonele Sirata Oirobi etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok toontomoni salo 0.0 Sidai FM. Sidai FM. Ewang'an ng'ejuk.
Musa, Mama Maria Masha, Aya Yarasaya, Baba Jansina, Yamala Ninja, Yashaba Benitaka, Yavarga Galakima, I Jansina, Shangai Musa, Mama Maria Masha, Aya Yarasaya, Baba Jansina, Yamala Ninja, Yashaba Benitaka, Yavarga Galakima, I Jansina, Shangai Musa, Mama Maria Masha, Aya Yarasaya, Baba Jansina. Kaji Felix Mona natii Emurua Orkejuodo, Emurua Oldamat, naining'ito naa erishata eselenkei tesidai FM, aboitare Angela Muriet tenebo Peter Dio. Najoki irmaasai muj amaining'o Sidai FM amu ninye ewang'an ng'ejuk, negira sii aiteng'en irmaasai esiai pookin ake ninye naihusu olosho le maa telulung'ata, niteng'enita irmaasai esiai enkisuma amu sidai enkisuma terishata pookin, maining'o naa Sidai FM amu ninye ewang'an ng'ejuk.
Sidai FM ewangan ngejuk. Lolmolog etini je atua ewangan ngejuk netumito yok tondo monisa lo salo point 0. Sidai FM. Merda, Barbayana no mononi, Yurumagarna, Dorono Grigo Yera, and the mononi, Niagana Sodor Mari, Ibodor Mayan, and Garna Meneselina, Merda, Barbayana no mononi, Yurumagarna, Dorono Grigo Yera, and the mononi, Niagana Sodor Mari, Ibodor Mayan, and Garna Meneselina, yeah. Inelonitum, Terobi Yanera Sodo, Inyawendilen, Urukure no Swabule, Terewar Mari, in your random mononi, Isever Babet, Inyanga Kissime Nodia, Inelonitum, Terobi Yanera Sodo, Inyawendilen, Urukure no Swabule, Terewar Mari, in your random mononi, Isever Babet, Inyanga Smartphone, darling. Eroningo Nyamalina no Lormari, Olemeningo, Orbayan when the monody. Eroningo Nyamalina no Lormari, Omerorbayan, they don't get no monody. Everything you look, Agilanga and Gawarie, and the big Aggie was shot like no Sigiria. The Shirengara, Putty, wedding Bodoro, Geremindimi, Elorio Langiri. Come on, oh, can you read? Can you not marry? Ah, you're never sad. Come on, can you look at and get what it is? And I Baba, and you see it alone. Ayuna jojo kirimo tongo nyemeya Olugwadida tolire na mwedeme Ayuna jojo kirimo tongo nyemeya Olugidido tolire na mwedeme Nyamali ya dena resoniwo Asumagida la mere kalor mudaron Nyanyugeye gugu na manyadimi Yana kwenege mbobo kitene lonerum Nyanyugeye sombori na manyadimi Tomo bengenjo na dodungi shenya waide Amuno muda indi shenga diengadura Kasebada itoria maron majine Amuno muda indi shenya demere Kasebada itoria maron majine Emeli City, de Badrumiye, Abonyoraye, Iraye Mayanada, Edi Mayanat, Angai Deneboyo, Wengara, Ijongai to Gloria, Iraye Sidai, oh, Raye Sidai, Tani, Iraye Sidai, Ede Kanyorie, City, Aniye, Kanyorie. Sweetie, yeah, honey, yeah. Tenemenda, Barbayana no mononi,
Mengarna Toronor Grigo Yera Antomononi Inyage Nasador Mari Ibodor Mayan Engarna Mejeselina Enemerna Barbayan Antomononi Mengarna Toronor Grigo Yera Antomononi Inyage Nasador Mari Ibodor Mayan Engarna Mejeselina Karen Dunairo Logwaya Shuma Mabara kanini ngiro sidai FM ajoki ndomono pookin Logwaya mani ningo sidai FM amewa ngangeju Evelyn Joseph nara nankango le wantai anini ngito sidai FM temurua Logwaya ewangangeju Nore dere murua Logwaya anini ngito sidai FM najoki ndomono pookin Logwaya mani ningo sidai FM Ta nare ne Joshua anini ngito sidai FM atia murua Logwaya Robert nare murua Logwaya nani ngito sidai FM Disoine nare ne soira na temurua Logwaya nani ngito sidai FM najoki ndomono pookin mani ningo sidai FM Jinorete nare ne Daniel temurua Logwaya ajoki ndomono pookin Logwaya mani ningo sidai FM Kaji Diana le mankuyo temurua Logwaya nani ngito sidai FM awangangeju Jina la mala nare no lele sisa nani ningito sidai FM awanga sidai mani ningo sidai FM Sidai FM ewangangeju Menya seguran suboleng. Woi, sidan ta kula pa eklinonok. Kelia ajo iramatita. Supoling, kashipoling. Na sidani pa ila jana enidoleta. Amokara matita na. Wa, ka kisudoro todo ye na nino toye. Ajo kiemedo ni kisudoro. Ngoro lamaya. Arasi shule nara nyo na polea na jana yara mila power. Awu near pa ila ini na pa sidana ikonji. Wow! Ayo tiake. Naketasa. Ai hapana. Atu nirpaek na polea. Wale pa bulu abaikunkum. Basi na oshera fera amidas. Wayara fita krobus. Na inapedola joki pilipili negolisi. Somo raratu norpaele nonokte na polea naji eneyara mila power. Wara kepe bulu abaikunkum. Ni oshera amidas. Wale nebo yara krobus. Wale sienias. Downloada ilomolera fam. Weperta oloingange. Pirumara yolombeja nini kununo. Wengara sini unisho. Itum empolea eyara toldo kai pokilikira neki leyara agrofet arashua iwoshoki Rafael olemayone tonmosori na abishana areya he ongwan wuni imiana bo na udo na abishana arashua iwoshola inile melaktoki lormosori siet ormosori na abishana are ormosori imiet nabo na abishana yara fertilizer empolea sidai melalek Neme nyale nguluponi wal champalino.
Olikani ora tikitam obo oisha enaa peitashe saa miet entadekenya erishata eselenkei osinkolio le Charity Naneu ninye lelo oshomo dukuya lojo airagie kitok ninye oitabaiki yiok ena rishata ildakikani naa ora tikitam oare oisha enaa peitashe saa miet entadekenya erishata eselenkei erubata olderrat lenkaji enkitati tookuna saai endama nikina nikipuo ader imbaa naipirta akeyie intomonok nikipuo aimaki imbaa naipirta women and leadership nikipuo adol amu etii intomonok kumok oleng olosho le maa sinche naagira aing'oru olorika le siasa etii senate etii naagira aing'oru senate etii naagira aing'oru governorship kiata naa Judith Pareno te kaunti orkejuodo e Kajiado egira aing'oru senate ore naa enijo aing'or olorika le senate logira ina tomononi aing'oru naa olorika logira aarare akeyie ilewa obaya ong'uan 4 egira aarare akeyie ilewa lobaya ong'uan tilo orika le senate inepu ajo ninye ake entomononi nabo nagira aing'oru ilo orika le senate kitodolu ajo entoki naa keji keeta osiligi amu 1 out of 4 egira aing'oru ilo orika le senate egira aing'oru akeyie egira aarare naa lelo lewa obaya okuni tening'or akeyie toonagirai aitau arashu toontokitin e social media idolta akeyie ajo ninye ake entomononi nagira aing'oru ilo orika le senate naa ntomonok tinewuei among toolewa ong'uan egira aing'oru nintoki adol Paris Tobiko egira sinye aing'oru olorika le governorship naa tina kaunti orkejuodo netii ake sinye ilewa loobaya ong'uan loogira aarare tilo orika le governorship nedolta ajo ekeidim sinye anoto neidim atoriko kiata te kaunti e Narok Soipan Kudate egira ake sinye aing'oru olorika le governorship the top seats amu ore olorika le senate ole governorship naa lorika laa idol ajo sapukin katukul ore terikore akeyie naa kesapukin those are the top seats nai naa tenetum nai ore iltung'anak ashu ilarikok lotii erikore tena rishata enaa ilo orika le senate te kaunti orkejuodo enaa Philip Mpayei tenebo ele le governorship Governor Ngedieny Governor Lenku tenebo kaunti e Narok Governor Tunai naidol ajo lorikan kulo sapukin oleng top seats idolta ajo kegira kuna tomonok aing'oru naa ore tookulo orikan pookin inepu ajo ninche ake intomonok nabo natii atua enkesha naa kedolta sinche ajo keidim naa enijo aing'or ake sii te historia arashu tenkatini akeyie olosho le Kenya kidolta akeyie ajo ketii intomonok naatoriko nkauntini napaasha ata neme enkaunti ormaasai kake etoriko akeyie te governorship kiata ake sinye ena kaunti e Kitui naa the current Charity Ngilu engavana e kaunti e Kitui naa kegira arik erikore sidai oleng nagira iltung'anak aashipakino lina kaunti e Kitui naa keeta historia sidai oleng kidolta ake sinye te Kirinyaga kina Anne Waiguru erikito ake sinche nena kauntini enye naa ninche governors kiata ake sinye enemekure eishu Joyce Laboso former Bomet kidolta ake sinye ajo etorikishe sinye historia mzuri neeku kagira aikilikuan tenaolong tenkitesheni tena rishata olderrat lenkaji enkitati tialo ena rikore oontomonok agira aikilikuanu nchere ajo keishaakino idol iyie ajo ore nai kulo orikan loogira kuna tomonok aing'oru ore tolosho lormaasai nikingira aimaki Judith Pareno te kaunti orkejuodo egira aing'oru olorika le senate tenebo Paris Tobiko egira aing'oru governorship Soipan Kudate egira sinye aing'oru le governorship te kaunti e Narok agira aikilikuanu nchere ajo idol iyie ajo ore terikore erikore entomononi ajo keidim naa maili siligi loota kuna tomonok etii naa ena race etii ena kesha among kulo tung'anak ong'uan amu meeta ake nabo nemegira aarare ilewa ong'uan ilewa okuni toolelo orikan idolta ajo eton epoito dukuya bado hawajapoteza tumaini eton bado wako na hopes mpaka kenya mpaka nomination nikintoki adol kwanzia ine kake so far so good kidolta ajo eton etii enkesha idolta iyie ajo ore erikore entomononi naa keishaakino duo nai sinye ore olosho lormaasai nitoki sinche amu meetai dii entoki nemishamishami meetai entoki neming'urari emeloni enye meetai entoki neming'urari matejo enkirowuaj keishaakino duo nai sinche nitoki irmaasai aadol ajo aing'uraa erikore ajo kai ikunakino ena kai ikunaa yiok ena negelu intomonok tialo kulo orikan
amu mikingira metii MCAs itoki aimaki entomonok nagira aing'oru MCAs itoki aimaki nena naata nominated amu kidolta ore nye nkulie tenewueji naa etotoni akeyie wamejaribu sana itoki aimaki natii lorikan le bunge intomonok nagira aing'oru Senate tenebo governorship toshokoki esimu tang'amayioki tenkitesheni tookuna saai ilderrat lenkaji enkitati tenkitesheni Sidai FM tosho esimu tolimu ena nchere ajo keishaa netum neigil sinche irmaasai nai aishamsham nedol ajo keishaakino nishori kuna tomonok erikore naa naidim sinche atorikishe toolelo orika le Senate arashu le governorship toonena nikiimakita naagira aing'oru lelo orikan akeyie le top le shumata oleng tolosho lormaasai toshokoki esimu tena rishata olderrat lenkaji enkitati tenkitesheni Sidai FM tipika sii orkilikuai lino enkoitoi e Facebook Sidai FM kitii enkoitoi e Facebook live kitii Sidai TV kitii sii enkoitoi e YouTube tipika orkilikuai lino inewueji kingira aimaki kuna tomonok naabaya uni olosho le maa itoki aing'uraa lorika le MCAs itoki aing'uraa le bunge itoki aing'uraa akeyie nena naata nominated naagira aas esiai sidai oshi oleng ashu naata histories mikingira aoshoki debe apana kingira ake adol ajo ama amu kitodua ajo etii inkauntini kumok oleng kulie ake nikitodua naatorikishote ntomonok enaa Kitui County Governor Charity Ngilu Kirinyaga Anne Waiguru tenebo enemekureishu Joyce Laboso former Bomet kitodua ajo keeta inkaatini sidai oleng naatung'uaitie arashu naaton egira apuo amu ore kuna are neton etii erikore kingira adol ajo kingira sinye aimaki intomonok naagira anyok tolosho lormaasai naagira aing'oru lelo orikan sapukin oleng ole Senate ole governorship kenduata ino idolita yie ajo keishaa sinche neidim irmaasai nai aishamishama aing'uraa enkirowuaj aing'uraa emeloni nagira kuna kauntini kulie aatum etumito erikore entomononi amu kidolta ajo ore tormareita kumok oleng naa idol ake oltung'ani akejokini tenimiata ore tialo erikore ore ormarei naa idol ajo kegira entomononi aitobiraa esidai nagira ake apuku tenkoitoi sidai oleng ama sinye erikore leadership sinye tolosho lormaasai arashu erikore olelo orikan idol iyie ajo keishaakino netum sinche ntomonok toshokoki esimu ntau nduat inonok napaasha tena rishata eselenkei te Sidai FM ang'as aikonji tenkiti rishata aisho lomon lenkiguran paashukunye aibung nena simui tenebo sii aimaa irkiliko lenkoitoi e Facebook ore ake teina nashukunye enashe lelo pookin looretito ormarei lolepunti teniaba edan kaneton ake ajito ore target ang arashu ropiyiani nikingira aing'oru tena rishata eselenkei tenolong e Jumatano naa maitakinye nkeuni tormosori 7 naudo 6 uni nabo 7 ong'uan uni 0796 31 77 43 toshu tipika naa orng'ore lino ina naa keyau ore mpesa message naa keyau noonkokwa punti kirenkitesheni Sidai FM kaashukoki enashe tenkaraki naa lelo pookin loogira aitaki ilo marei naa negira aareto katukul ang'asisho lomon lenkiguran paashukunye terishata nemeedo Ereteti etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok te 103.5 Sidai FM And the solo show like LJ Masai, the real the war. Kadia to a Sidai FM, Ewangan Ngejuk. Adejo Sidai FM, the light of the Masai people. Membangtain Ria! Sidai FM, Ibnaboni 1.5 Ewangan Ngejuk. Gidi nanogo Osumu wala mari nduro dengoyo Gidi nanogo Osumu wala mari de jariyani Degi sogana ginde velashani Narosra etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok te 103.5 Sidai FM Gidi nanogo Osumu wala mari nduro dengoyo Gidi nanogo Osumu wala mari de jariyani Degi sogana ginde velashani Isiriri etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok te 103.5 Sidai FM
Yaki yelo mon elenki guran. So it's down to business here. Popo lengo la nini ngonile Sidai FM nkolonge Jumatano tariki ni tikitamo kuni olabaliaro lari longa lusuniare otikitama are erisha tana kelomono ebertenki guran aji Stanley Ole Sandeto. Wore kinderu nyolo shole Kenya Nilimu lomoni nchere etujude ndime Bandari FC orko challenge yolotiana Andrew Kasambungo tengara kene megere na tima Sidai tengeshe FKF ligi kitoko losho etujudo na ena team loko challenge oinguolo shole Rwanda Bikolari obo anola tengana nile na team edina na team ya Bandari FC erisha na abishana tia tuengeta shoto ende bolenkesha eligi kitoko losho le Kenya point nara tikitamo ile wore de nigi bodi dia lor bolo tiendengesha ngikompongi ya sabukin UEFA Champions League na igurana ketan kolonge ngole ni donge ndime Chelsea ndime Lille ngoli are tormosori ke havartenebo Christine Policy ja oisulunyele lo Barnoli na team Chelsea inamirisho na nototi alole la Barnot le na team Lille wore ndime Villarreal ya le ndime Juventus ne dubugu ngol na bot ya na kigurana wore den kolonge tata ya na kesha gende kombongi ya sabukin UEFA Champions League na gewe gurane ndime Atletico Madrid ya le ndime Manchester United inagade bwe gurane ndime Benfica ya le ndime Ajax Roto le Estadio da Luz wore ne ndime Manchester United na gewe gurane dialo ina time Atletico Madrid Roto yolo diano le Wenda Metropolitano wore den kolonge tata ya bengesha EPL lo shole Uingereza na gigurane ndime yolo tena Burnley ya le ndime Tottenham Hotspur inagade gurane ndime Watford FC ya le ndime Crystal Palace ni gurane ndime Liverpool ya le ndime Leeds United ola ningo ni Sidai FM ni gojala itabai kelombo lengi gurante nasa ayuwa shari shata Sidai aji Stanley Ole Sandeto Yaki yelo mon elenki guran te sew nalolonga te Sidai FM. Lolmolog eti ninje atua ewangan ngejuk netumito yok tondo moni salo 1.0 Sidai FM.
Wow, ligani ora tikita mo ngor pe baya saile enda mairi shere silinge rubata wal tatlanga jingita tini kingrader. Tenebo mba na iperta eri kore tonto monok to lusho lema kingra imagen tomonong na baya uni Judith Pareno ta county ki jodi ngurolo kale Senate na ke yeto lawa ora Oonguan ni nyake ntomononi na boti nebo Peris Tobiko egiri ngurolo kale governor ni nyake entomononi sinye tilori kale governor tiatu lawa ke yo baya Oonguan shu okuni tinebo suipan kudate te county Narok gras ni ngurolo kale governorship tiatua ilewa obaya sinche okuni ake ama ye idolajo keidim kuna tomonoka torik na ale lorikan sapukin tenishor sinjari shara negelune amo yura daga na gelu wananchi akeli na county ashuli na luburo losho la idema imunye na akiye olorikoni obono luyu doli ya jore rikoron tomono na kesha kinoni bunge ne shamishami ni ngorari tarara na rishata 2022 elections tara negero ni sinyeto loshole ma petumi history shoki yene dumlia ke yisinyeri kore shodoli county na roriken tomono ne na ge to loriga sabukina moro loriga le senate tenebola governorship na loriga sabukin olento shoki yesimo mengira o shoki debe atuapigi debe lakini kinga
aikilikuanwa ajo kishaakino arorikon tomonok ena Kitui County Charity Nkilo eroriko ina county tenebo Kirinyaga county Anne Waiguru tenebo sinye enemekureshu Joyce Laboso former Bomet governor netung'oitie history sapuk oleng neton aa ore kuna naarikito kerikito aitobira katukul erikore ntomononi ninyarara kingira aimaki tenolong Jumatano WCW toshokoki esimu tang'amayoki tenkitesheni kingira aimaki erikore kuna tomonok Sidai FM alo Katumito le Senate kanyo yolo yajo kanyo esite Senate ashu yolo esiai senator ne kanyi dolta je midim kanyo be midim olorika le Senate kanyo ena shina siduo ne aite Senate dolta je midim entomononi hello Ivangata line pole sana yole siai senator ashu yole siai nesha usenetai nes ejito ninye meshaakino neriko olorika le Senate meshaa neeku Senate na yentomononi tenkarake meidim neeku njo biyole siai senator niyolo esiai nesha orgavanai nes tolimu ena keshaakino ning'ura olosho lormaasai nisho kuna tomonok erishata taata sinche nishamisham sinche rikore ena naikuna kulie countini ena Kirinyaga tenebo Kitui tenebo ata Bomet taunduati nonok Sidai FM alo hello Katumito iko Aya sholing endama sidai oye Sidai FM alo Katumito Sidai FM alo Katumito Aya sholing Sidai FM alo Sidai FM alo Katumito hello Sidai FM Katumito
Aya Sholeng. Aya Sholeng Sidai FM alo. Katumito. Eu. Iko. Njitata nkigwana. Kuna naiba ngutua are. Nedolta jo kidim. Tolta jo kidim erikore. Aya Sholeng. Aya Sholeng. Erishata Aya Sholeng erishata silingero bado le halen kajingita tingira yamaki erikore entomononi kiata intomonok nabaya uni nikingereta unye enkitanyanyukoto nagiri ngurulorika lopaasha na soipan kudate giri ngurulorika le gavana te kaunti ya Narok Peristo Biko te kaunti olkejodo negira kiyara lewa lobaya okuni ongwan tenebo Judith Pareno giri ngurulorika le Senate te kaunti olkejodo negira lewa lobaya ongwan telorika tomono nagira anyok nedolta ajo kedolta ajo keidim neton tuiting osiligi eton etii enkesha mpaka ena rishata alapaitin kuti ake ong'or peebaya peepuoi nomination tenyeku oleng kake dolta ajo eton ake etii kuna tomonok enkesha kingira aikilikuanu ajo keidim entomononi naishaa olosho lormaasai nishamisham sinche erikore entomononi nedol ajo amu etii lonoto le MCAs kake ore nena ne Senate lorika sapukin oleng Senate tenebo governorship nepuku sinche metaa ninche amu kidolta nkauntini natoriko akeyie entomonok enaa Kirinyaga Naiguru tenebo Kitui Charity Ngilu tenebo ake sinye Bomet tenemekure ishi Joyce Laboso kidolta ajo ntomonok akeyie naata history ashu naata enkatini sidai oleng adolta irkiliku kore Facebook Brazil ololtu Brazil Topieu thank you so much tenebo Moses Melio thank you so much Orkilori Chituko ndani tenebo Parakwa Lenkaratakwa watching live nikiwa Samburu County hadi tamati Koriata Jonathan good luck hata mimi nakuona tenebo Meisi Steven Lebunke vipi wadau tuko ndani kama kawaida mafans wote Meisi Steven thank you so much changaraki lelo kileko inoitoi Facebook alogira ajengo tenkoitoi sidai oleng adolta Laban thank you so much changaraki lelo pooki logira studio tinoitoi Facebook aibung simui nabaya uni natii olaini adolta ajo eshunye yiok erishata katukul Sidai FM alo Hello Sidai FM Katumito Eu Iko olorika le Senate megira soipan ing'uru olorika le Senate idolta ajo kidim intomonok atorik ilorika le Senate ole governorship Aya Sholeng Sidai FM alo Hello Sidai FM Eu Impoleng
najo nanu kerikisho taadii intomonok. Nisulaki tening'ua olosho le maa entoki naji ormena. Neeku teniwuang'ieki naaji ormena tolosho lang', naa kiidim naaji intomonok nerikisho tenkoitoi sidai. Neeku ijito akeyie teniwuang'ieki ormena nishori erikore naa keidim. Ayia ashe oleng. Induat nena olainining'ok naipirta erikore entomononi tolosho le maa nikingira aimaki tenkolong' eduo taata lerra lenkaji enkitati. Kirore Joy, thank you so much. Vivian Lesere, ashe oleng. Duncan Kimutai, thank you so much. Kitukat Kiom, thank you so much. Kishoyan Tokero, ashe oleng. Alex Asur, ashe oleng. Jacob, thank you so much. Vivian Sian, ashe oleng. Alex Tasur, thank you so much. Olol Churai Rolex, thank you so much. Samdan Kan, ashe oleng. Simon Shankil, ashe oleng. Jonathan Nadu Soitok, thank you so much. Shadrack Dapash, ashe oleng. Tenkaraki kilikulinyi Muriaso Joseph, thank you so much. Eduardo Leteipa Ngilasi, ashe oleng. Eduardo Letaya, thank you so much. Tenkaraki Masena Shipa ya ashe oleng. Cecilia Entito Nesirere, thank you so much. Lemushen Kisulo, ashe oleng. Eduardo, thank you so much. Felix Mona, ashe oleng. Koriata Junior, thank you so much. Musankai Sami, ashe oleng. Saum, thank you so much. Chris King, ashe oleng. Nasikuna, thank you so much. Marasankoi, Laban Kosen, ashe oleng. June Resiato, thank you so much. Inoti Lekiminted, thank you so much. Sulul Sam, ashe oleng. Kevo Klein, thank you so much. Kisoya Koiseyes Philemon, thank you. Kosencha Solomon, ashe oleng. Lemun Robin, ashe oleng. Macy Stephen, thank you so much. Tenkaraki lelo pookin losujita yiok tenkoitoi Facebook fan page Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Irkiliku lelo lenkoitoi Facebook isimui natii online adolta ajo kegira isimui aajing'u sidain oleng, kake ore ake tenejo iting'o yiok erishata aishooyo erishata ondorropu olomon esaa ile saa sita endama paashukunye terishata nemiado. Erishata eselenkei erubata olderra lenkaji enkitati itumito yiok te kaunti e Samburu, Marsabit, Laikipia, Baringo, Lubore County, Olkejuado te kaunti e Narok, teseuseu nalulung'a te www.sidaifm.co.ke. Kingira aimaki imbaa naipirta erikore oontomonok tolosho le maa ajo keishaakino nishori erikore tialo kuna tomonok uni nikinchorutua enkitanyanyukoto Judith Pareno, Senate Kajiado, Peristo Biko olorika le governorship Kajiado, tenebo Soipan Kudate egira aing'oru olorika le governor te Narok. Taunduat inonok naapaasha ashukunye terishata nemiado.
Italangare yeta, inongot, isupuki, burgeli, naiposha, egenda baiki ye lomontol direlino. Wari tenaro county, indi manuru yote ibnabo union point mie. Samburu county, ndomoni na audo on audo. Wari telaiki pia county, na ndomoni na audo on point ile. Wari te Marsabit county, Nando Moninaudo Wishet on point young. What it a Baringo County, Ibnabo Oare on point young. Indim see another yacht and go to ye online. Amo www.sidai.fm.co.ke. Sidai FM. Aroni ngoyanga na dosili Tenga Eseriani kisisa Nibange Emurua ganyona rase Tenga Eseriani jarani Kumpa alangole Daudi omeni Ya elara Ningasia Poloshoni buruni Hanga yoni na purimetor kinki Leromi kyo menere jomara Hanga yoni na nunara tene Kake memikino ye garenduata Mesidoro yanka na sanari olbenyo Mino walta nibi korungu Egitaya Pogina wangan Nilebwen kolong nyamanya Daudi Nego no long Daudi asuti Neru alashara lenyolom Hangara kina kilepuno tene Nejoge sumare kiaran kishu Yana kerogi royogi yok Bore illa rankai neme chilingi Nerobia Nemeror mongi nyangunya elara Ingungyo boy Neboy donyo Nari no sheru mya elara Ileba Engolo nyamunya nyai Sara taina riosiliki Kimelo. Ketini nje atuaya wanganeju. Netu mito yopte ibnabo o union point mio. Sidai FM. Nabo te Sidai FM. Etabaye silent dama na kulolo monto ndorobu kaji Vivian Kanoi aisapuganya malena gra ma hildungana kle murwana ikara heta nangunyor ke julor ngaya net la engolong ngwandu rata erona kita nangunye nemelanga ikatukul eroli motonar biashara nyajo mekureto mokiata baranata tonkalo libo kineti lolbus morolo shole Tanzania denebole lolona ikara tolole kaunde narok erora lelo biashara ni serikali kaunde narok ejeta permitimba ilo sagam lorngaya net. Bote Sidai FM. Emine hildungana kora warengishu yenye nagata peyegela bagas ten kampuni ya sukari Transmara Sugar lomolelo ibalie DCC Mohamed Nur Hassan nitukujila saklesia ilina ampuni ya sukari bingori sholeng uraketu neja neibangutuar parakuli na murua aikilikuwa serikali ya kaunti Narok pejenga kesho nenjeri toto tengaraki ina bai. Bote Sidai FM.
keishiakino naa kekurraki elelero enkajape enkisuma amu enetipat oleng naa ninye eshomoyie iloshon dukuya. Orkilikwai loimakita enchoto ake olelo aisumak lenkaji ormaasai egira airorie olasirani lang lolomon David Ole Ntayam. Bona bote Sidai FM. Keidimayu erikore oontomonok naa keeta sininche enkarriyiano narikie olosho anaa orkilikwai oimaka enkakeshani olorika le MCA te ward e Narok Town torkioma le UDA Faiza Mohammed neomon olorere le Narok peemesuj ake mbaa orkiomani amu kelelek egelu olarikoni lemesiligayu tombaa e maendeleo. Bona bote Sidai FM. Eitu eshipakino irpayiani kituak oing'ua ward Melili orkilikwai onotito inakata peeparan enkang orbungei le Narok North Moitale Lolekenda otii enkesho olorika le gavana tele ari. Etejo naa lelo tasati eton aa kerreshu metejo tenkutuk enye tenaa kesipa ajo itagoro apa ina lototo lelo tasati le ward Melili tenkang enye. Ore Ole Hussein Alomanya olenkasura neibalie lelo omon egira airorie Sidai FM. Ore tenchoto loldapash le Sereria netejo meeta apa enkipirta torrono amu etejo apa kepuo enkang onolarikoni lenye naa ina peetudumakinote eyieu apa nkirorot eramatare ina kop Melili temurua ebunge naa ninye orikito. Ore eponaa orpayian ojo Oleyiai tenebo Leleshwa loldapash netejo etaa kepuo aing'oru kulikae arikok oosujaa ong'amaa ninche te MCA lenye Ole Lemur meisho ninche utaroto tesiai erikore. Bona bote Sidai FM. Netabaiki lomon tondorropu le Silent Dama tiatua ip nabo union point imiet Sidai FM tolubon apashe Narok ip nabo union point ong'uan torkerenket le Transmara ntomoni salasala mpointi 0 kaunti e Samburu itum enkitesheni Sidai FM tenkoitoi ya online www.sidaifm.co.ke ashu oleng iltung'anak pookin oing'orita kulo omon tenkoitoi ya Facebook live ayaki kulo omon orkulie kumok toonkutuki sanapishana endama kaji Vivian Kanoi. Nabo te Sidai FM. Marugurakyo Yeni kunu no she mayana tene Kesipa Wore mayana rangaya Mebo nosina Kesipa neme bonosina Enda nyigoshi Tenki shona rongani Irikimoji Pogira imelanga ina Erangolo nimier Nirumanda Nara imier Nilagwenina Ore Unolongiye ni tala Likai shawagi pe yironiye Ore Kunolongi minolo Likai roro na pe irumiye Amu ore Enkile puno lankaya Nagasi pa kenyer boke rongani Marata mupo kimefibose Wala ba mai male meranketek Neira Yangona jilotiba Meranda Or mai male meranketek Nemera mene mera ngorane Pampene mai porire ukuruma Nilawagi Yangolang yang wineni Neladate Nepala ikwana Ilewa Yangolang yang wineni Asara Daina Riosiliki Kaisi Solen Kaisis Kaina Rengono Yandabita Woye Yandabita Woye Yosurani Oh Ilewa Yangolang yang wineni Yamuneni Asara Daina Riosiliki Kaisis Kaina Rengono Yandabita Woye Yosurani Osirwa like tenebang kolongino
Nekinda doikenga imayana Nderwela bu marada mugongi nesingana Tolo lisi lebenina Merengerai orana Nenga imebenina Nelori berere Aishirosina Shiragyanga yen Atyogenga imigwangelesina Neninyanka yi Workiya iliana Netuligiyo Nishangayoni Merio siligi Nejogi ndomono Yena murugo Aishu Anoro plen Karaina ipotegi Negura jengo tupi Atujudenga yen Karnondo yen Amaranga Yena kati Ngoro Samueli Ilewa Engolo nyamunyanyai Sara daina riosiligi Aisi soleng Aisis Enkaina rengono Endabita boya yosurani Ilewa Engolo nyamunyanyai Sara daina riosiligi Aisis Enkaina rengono Endabita boya yosurani Osaralai mintaga nago vikilda egala osaralai yamugedio siligi Nini mparnariengo nairori dengo nini ngoto ya najirenkai oninyangaya ameriaga yangaya bokugi ngero yentwara inorosoit mbaliage baruma itapai yentwara ino yangai naitapai yeuna anagaya osorwala yake gimor purgel kage mekna ngor osorwala kage mekna ngor purgel Ekasifa erinda marana go osorwala kage mekna nginda mat agala nage imir purgel renna go Haga tiro gere riyo yankai riyo arra ena penegen nosa aidenta kire yankai arra nindere ni miliyota yo ya yankai sornalai kire yankai arra nindere ninkamare murwa ninkamare yankai sornalai kire yankai Yana bida nga yesu na yankai na Yapoki nga ibeye gitumu Iwaga yankai Nini ngoto yana jirankai Kapana andai Chanda yankishu Wole Kamayan Yamugari no renina Kamayan ingera Pankera Nairogi amayan inkishu Anankayen Na ishangop Na abonigen pris Nilo doko ya pegi siay Ilewa Yankolo nyamunyanyai Sara daina riosiligi Aisis Enkaina rengono Endabita boya yosurani Ilewa Yankolo nyamunyanyai Sara daina riosiligi Aisis Enkaina rengono Endabita boya yosurani Engolo nyamunyanyai Sara daina riosiligi Engolo nyegwan Aisis Enkaina rengono Endabita boya yosurani Olonge Eseriani Engolo nyamunyanyai Sara daina riosiligi Engolo nyalau Aisis Enkaina rengono Endabita boya yosurani Nolongi abu Engolo nyamunyanyai Sara daina riosiligi Aisis Enkaina rengono Endabita boya yosurani Engolo Eseriani Engolo nyamunyanyai Sara daina riosiligi Aisis Enkaina rengono Endabita boya yosurani Engolo nyegwan Engolo nyamunyanyai Sara daina riosiligi
La vida vidis. Isis and Kaina Rekono. Oh, oh. And la vida voy a yo subani. Yosi. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Oh, oh. Sara Kaina Yosligi. Edibwa. Isis and Kaina Rekono. And la vida voy a. And la vida voy a yo subani. Ulonya bishoy. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Sara Kaina Yosligi. Masema Isis and Kaina Rekono. Yengolonai. And la vida voy a yo subani. Ulonya bishoy. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Sara Kaina Yosligi. Isis and Kaina Rekono. And la vida voy a. And la vida voy a yo subani. Nimegishu. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Sara Kaina Yosligi. Yabaga yusibu. Isis and Kaina Rekono. Oh. And la vida voy a yo subani. Oonguan Eseriani. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Oh, oh. Sara Kaina Yosligi. Oonguan Mairiamari. Isis and Kaina Rekono. Oh, oh. And la vida voy a yo subani. Kikiyo. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Sara Kaina Yosligi. Isis and Kaina Rekono. And la vida voy a yo subani. Oonguan Eseriani. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Yamunanyai. Sara Kaina Yosligi. Isis and Kaina Rekono. And la vida voy a. And la vida voy a yo subani. Oonguan Mairiamari. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Yamunanyai. Sara Kaina Yosligi. Yosiligi. Isis and Kaina Rekono. And la vida voy a. And la vida voy a yo subani. Atumengishu. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Sara Kaina Yosligi. Hallelujah. Isis and Kaina Rekono. Jehovah Jireh. And la vida voy a yo subani. Oonguan Bishoy. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Oh. Sara Kaina Yosligi. Isis and Kaina Rekono. And la vida voy a. And la vida voy a yo subani. Oonguan Kilel. Yegwa and Kalanga Munyanyai. Sara Kaina Yosligi. Oh, oh. Isis and Kaina Rekono. Yankayage. And la vida voy a yo subani. Oonguan Entibai. Sidai FM, ewangan ngeju. Ninguém como nós.
Apologi Luciana Geber Toningengo Monae Yesolai Nasarelia Toningengo Monae Inalangagi Babarolosien Toningengo Monae Yesolai Nasare Toningengo Monae Enkai Egayegido Toningengo Monae Yesolai Nasarelia Toningengo Monae Nani Jennifer Nareno le Karianke ina ningiro Sidai FM Emurua Mpiro ipinabo uni 1.1 naje masai pookin ningo Sidai FM amu awangan ngeju. Nanu Mark villager from Mpiro ningiro Sidai FM awangan ngeju. Nanu Elizana Nareno le Karianke Emurua Mpiro naje kitungana pookin ningo Sidai FM amu awangan ngeju. Nara enole koshal ningiro Sidai FM awangan ngeju. Sidai FM ewangan ngeju. Ayana Shandai Sidai FM Mairiamari Ayana Shegil Sidai FM Mairiamari Ayana Shegil Sidai FM Mairiamari Ini ngota Sidai FM. Embuku Galatia ematwele orkerere lenye liare ne jonchere endare ruknoto lolan wele kai amotena ntabaya ya ngiranapat e Kristo walaini ningoni lang kiomonito ormarilo le punti eretoto tangara kyorbanoti lenye watamuya terisharanado olarin waramet ekejang karnenye dankan lekaken punti Eraba kito hospitali ni Navasha, neba kita ita narishata, te hospitali emoi teaching enit farol te Eldoret. Eraba ye billing kalusunit miet, negira ponari ananka ken reto, wala she lengtengai. Kiomoni ye pirete le marei, tenkiri togi nigira mayen yankai, eimu kunambari, ormosori nabishana, na udoile, wini nabo, nabishana, Oonguan wini, 0796, 317743 Kimayan kai dangkara ke eresoto ino.
Sidai FM.
shala. Namadunga yorgua bainingari shara nasudi. Olosha, oyolosha la. Namadunga yorgua bainingari shara nasudi. Olosha, oyolosha la. Namadunga yorgua bainingari shara nasudi. Olosha, oyolosha la. Namadunga yorgua bainingari shara nasudi. Kaji nangkar nalakaria, namanya naberkede. Kasih main ini ngasih dia ya, cuman sal siro. Kaji ngono spai, nara nilibrale, ani kasih main ini ngasih dia ya, namanya naberkede. Kaji nana nukrai lekso, namanya Baringo. Kasih main ini ngasih dia FM, terserah nutiva, amke agiyo tukun supati, terus bagian tukun nado kini mgiyo, nakisah ngasih dia FM, kera banyak kilia. Kaji takatuni te kokodo namanya nabata miai nasa msiage ini ngos dayo leng tangkara ke katan ketengan no leng do anai namanya Tisiro on samurai yo oye na le yu awala yo timba dare Samburu County. Kita bautua. Tabologi Sida FM. Mundo moni naudo onaudo. Bawa. Eti ninje atuae wangange jukne tumito yok tondo moni salo 1.0. Sida FM.
Etini nje atuae wangange jukne tumito yok tondo moni salo 0.0 Sidai FM Luguroto Etini nje atuae wangange jukne tumito yok tondo moni salo 0.0 Sidai FM Shaba Etini nje atuae wangange jukne tumito yok tondo moni salo 0.0 Sidai FM Sidai FM Uligani wala tumani Oonguan oishana veda sisa ile enda maherisha silinge rubata lunch time nikingira ayo nikiyirisho tenebo mare yirisho tenebo ta kuna sai enda ma kolonge WCW ngolongo antarikini tikita mokuni ola baliari alari longa sinero tikitam wari erishata esilinge rinkirishini Sidai FM tumiro yokri lubona basha iti county Samporo Marsabit Laikipia Baringo Luboda County Olkejodo ta county enaro kolori miro yote seusi analunga ta www.sidaifm.co.ke kingira yirishoto kuna sai enda matenolong Jumatano kolonge Jumatano enkolong nikiyerita nikingira ayo nikiyera ki yok spaghetti kwa nyama na viazi mayole na ila laitoshol Ahora na spaghetti na ile mshele ke yelo joshi or mshele la ke ana ke jorkuli mshele lo ya do or mshele lol chumari or mshele ke ye ke dil dona la ke bodin karna ke yana basha kaga ora ke tineja te yara ke yok spaghetti te paka ke yok inkiri mayana yara ke yok inkiri kanto tenebo ungwa shen kama utatuchanganya kiandani kage te yara ke yok spaghetti nyara la kinyeta tenolong Jumatano WCW neki yo loro yara ke yok spaghetti aitwa beru vizuri sana miyara ke yok spaghetti la ke bonga kabisa ne bonga spaghetti netuwa na kitekea shi netuwa na orgali netuwa na madida te yara ke yok spaghetti Sidai yake ye tenolong Jumatano WCW
Yada orkili kwa ilekea limcha Tango le biashara arashua le kaikili kwa hiki yok toldoka yoloti ana oloeka general shop le manuel olekayo agore si toldo nganagoti rotian orngenjemi naisoya oloroito olende inde marabaiki yok tenari tulo shop posho mill evangelist ben olekol arashua aldo nganagoti na rosura habaiki yok tenkoteli emeri ole simbai na serian 1 nincho nake orkili kwa linotine
Anna, Indugu Jangishuya, Hola Silo Benina, Kaidu Gindi Wasiligi, Ijerabangaino, Nebanaga Yosomilino, Lady Gosomile Benina, Anna, Anna, Kiwa Rosinijayana, Nicolagaji, Hangadinito, Nelodwamanyaka, Idiagangai Abraham Gayona Maya, Mairiamari, Amaya the Wejiniti, Inyobanga, Shomenelana, Abraham, Nevan Abraham, Nejogini, Kanyoy Dolina Abraham, Nejadolina. Enisiaja, Nejogiankai, Abraham. Orina Nina, Nani, I saw ye. Nena, Gada, Nena. Wow, ilo singole la bagiyo kilegani arato manomieto angorpe baya saile endama singole le Daniel wala makau na lera bagiyo kana rishare silenge rubata lunch time mare yerisho tene bagiyo da spaghetti ka ngaina graya giyo spaghetti tena longa Jumatano WCW kolongo tarigi nitikita mokuni wala pa liari elari lonkal sinere utikitam wali sidayo femalu Katumito. Eu. Esse daí, Olen. Hello. Yunga ele. Aha. Yulo lunch niki edita. Spaghetti te yara na do yok. Mhm. Yena rasicholera rishara kiti olenga mutingo yoke rishata. Mhm. Tenye dung. Jirenyo.
Nadike na dodo mai. Ademoti. Nadike ngidila za. Nadike ngidiyari la laza. Nashoko nagiria na saito. Adola kitu tu kidogo. Nadumudu nyanya linyabo kitungu. Nadike adona do kiri. Nadike njiwa adona jeri meza na duare. Na ngunjira duare ngidila na yanto. Adola duare dibelege nyorkan na zake dona do kiri. Asi nadike na dusu na adola joro ngide fuwari. Asi nado ngwashe. Nadu betna. Kebikiaka etiune dia purpurana. Ntomono nado tesiokinoto. Asholeng. Aya asholeng. Keji ninye olepere tekimelok eteyiaraka yiok spaghetti asholeng tenkaraki eyiara ino niteyiaraka yiok tenaolong king'as ake atum irkiliku le biashara paashukunye terishata nemiado. Olairemoni lorpaek mekure duo enyamal tenkaraki enyamali orkurto kiyaka enkampuni e Farmfix Africa Company Limited ewalata nabiko tialo enyamali orkurto olchani sidai te pookin oji Amigad or irkurlompukuno pookin oitanyamal olairemoni lorpaek. Eshiaa niwosh ele shani oji Amigad irpaek linonok tenelo nidol enyamali orkurto. Eshiaa nipik ilitai 20 enkare ele shani ngrami nara 5 etumoyu sii ele shani oji Amigad tekuna kilikinot 10 grams, 20 grams, 50 grams, 100 grams, 250 grams, 500 grams, or 1000 grams. Naitum tikin nekranike. Tendini yolon kumana ipita eleshani toshoki wala saya. Tolmosori na abisena. Arenaudo isit ungwan, imiet ungwan. Arashua marangishu. Tolmosori na abisena. Nabo isit. Naudo ungwanile. Ormosori nabo. Were Amigad. Na wala nabiko enyamalipo. Okunor kurt. Tolairum. Menya saiguran suboleng. Woi, sidan taa kulo paek linonok. Kelio ajo iramatita. Suboleng, kashipoling. Na sidan irpaek lainei yana enidolita. Amu karamatita na. Wa, kaa kisudoroto doi ena ninoto yie. Ajo kiem. Medo ni nkisudoroto. Ngoto lamai. Awuni irpaek lainei napaa sidan aikonji. Wow! Ayo tiake. Nakitaasa. Ai hapana. Atuni irpaek na polea. Ore pee ebulu abaiki nkung, basi naoshera Amidas. Wayara fita crop. Pidol ajo kipilipil negolisi. Somo taata irpaek linonok tena polea naji eneyara mila power. Ore ake pee ebulu abaiki nkung, niwoshera Amidas. Ore nebo yara crop boost. Ore sienias indownloada ilomo lera farm. Weipirta oloing'ang'e pirumara yiolo mbeja nikununo wenkata sii niunisho. Itum empolea yara toldukai pooki likitaniki leyara Agrofert. Arashua iwoshoki Rafael ole mayone tolmosori na abishana. Are ungwan uni imianabo naudo na abishana. Arashua iwoshola inlimilaktuki lormosori isiet. Ormosori na abishana are ormosori imiet nabo na abishana. Yara fertilizer empolea sidai nelalek
nemenyale nguluponi olchampalino. Wow, wadolta jeshi moyo kerishato lenga lekani ora isitongo pebaya sana pishana endama. Najaga sholeng tankaraki lelo pokin Intijingu do terishata eso ngwan Intijingu ngwan Nilimu Eseriani Emurua niti harajaka sholeng tankaraki lelo pokin do shudu simoi. A sholeng lor jayo renkuri online at www.sidafm.co.ke tenebe nkuri Facebook live. Thank you so much. Terishata older halen kajin kitati a sholeng tankaraki lelo loita utundua tenye. Na pasha kingira dora raimaki mba na ipersta erikore toloshole ma tonto mononi rodwe ngorolorika norokuni leshumata olengle senator Judith Pareno tokijoro nebo Peristo Biko ngorolorika le governorship county Kajiado tenebo soipan kudate ngorota county Narok kasholen tangara lo pokolo shudrandu atenye merama yena tankai katukul la sholen tangara kwele pere te yiraka yok lunch time tena olonge Jumatano. May God bless you oleng. Ayiwaki andama na mayana lunchtime na mayana aingweki osinkolele Daniel Toninho ojo sholeng itumore si Vivian Kanoide ne baya sanapshene ndama kia kilomon tonkoroki le sanapshene tengitishini side FM lopon taduko ya ayiwaki erishara na mayana kajankarna yintitor giro ipanchala muriet endama na mayana. Hallelujah. Oh,